Poštovane kolegice i kolege, danas ćemo izraditi jednostavan kviz u digitalnom alatu Quizizz. Najprije se moramo prijaviti u aplikaciju, to ćemo učiniti na ovom gornjem desnom gumbu, tako što ćemo ili preuzeti svoju Google adresu ili Microsoftovu Škole.hr adresu ili upisati neku drugu e-adresu i prihvatiti uvjete služenja aplikacijom. S obzirom na to da sam se ja već prijavila svojim Googlovim računom, nastavit ću s njime prijavu u aplikaciju. I sad mi se otvorilo početno sučelje. Kao što vidite, u osnovnom računu možemo stvarati svoje kvizove ili lekcije i ovaj put oblikovat ćemo kviz. Najprije ćemo naravno imenovati taj kviz i odredit ćemo kojem predmetu on pripada. I nakon toga možemo započeti s izradom kviza. S obzirom na to da smo sad već pokazali kako se kviz izrađuje, ući ću i u svoju galeriju kvizova koje sam već ranije izrađivala. Ovdje je već priređen kviz s 5 osnovnih tipova pitanja koje možemo izrađivati u ovoj aplikaciji. To su pitanja višestrukog izbora, zatim pitanja višestrukog izbora s više mogućih odgovora, pitanje dopunjavanja i anketa te pitanje otvorenog tipa. Svako od pitanja možemo naravno dodatno uređivati. Pa tako recimo u prvom pitanju višestrukoga izbora napisali smo tijelo pitanja i ponuđene odgovore i ometače. Pritom smo odredili da je prvi odgovor točan. Svaki se odgovor može uređivati tako što se može mijenjati tip slova ili umetnuti određene matematičke oznake, što je važno za neke predmete. Nakon što smo to odredili, spremit ćemo pitanje. Možemo i određivati koliko će dugo biti ponuđen odgovor učenicima prije nego što započne drugo pitanje. Drugi tip pitanja, pitanje je s više mogućih odgovora. Slično je kao i prethodno, samo što ćemo odrediti više mogućnosti kao točne. Treći tip je pitanje sa nadopunjavanjem. Kao što vidite, točne odgovore koje treba upisati stavljamo u ove kućice, a možemo ponuditi i alternativno rješenje. Pitanje sa više mogućnosti procjene, pitanje procjene, možemo odrediti tako što će učenik moći odabrati više odgovora kao točne odgovore. I zadnje pitanje je pitanje otvorenog tipa u koji naravno učenik upisuje ono što smo mu zadali i takvo će pitanje aplikacija uvijek vrednovati kao točan odgovor. Nadam se da ćete započeti s izradom svojih vlastitih kvizova u ovoj aplikaciji i pozivam vas da pogledate i sljedeću lekciju koja će se baviti izradom lekcije u Quizizzu. Lijepo vas pozdravljam, do sljedećeg susreta, doviđenja.